mipui lawm leng vang mo and the World Cup qualified 2018. Has won numerous acclaims sport illustrated the most performance of the year in 2011, FBI Young Player of the Year in 2012, AIFF Emerging Player of the Year in 2013, Indian Super League Emerging Player of the League in 2015, FBI Player of the Year right of Hnahthial District. When the Hilpek can pek to Hnahthial District, the Hing Chatu in field. Zalen pek lua hian football hian Kovel ram from zawng hian FPAI Player of the Year tuma zawng kata sports Player of the Year dong chhuanawm ani zawng hian tura duhsakna Sal Twan Lai Khai Police Munamite Kalkhawmte Ania in Dailona na satak duaya hun chatak andon mang sunjom zel theya kan lom tak zetani bo innia hian an thian thing thatte tamzok kan be seirwalin ramria duty an ne awangin bo india hian heng kan chibai te hi hetiza thin don ding chuak theini di kha helai teng kan don tar lang le lok ani e mi te kan som ba ka heng sul lo su to tu te football hockey le boxing lama kan short tu te po voini a hian som an nia kan khoi len lo thinga mipui te kan thun huna changin i lo ding ango
i thuang u kan khwal lian fo inia zalenna thucha soiturin kan som chun zome hmanna lawm tura local farm zawngte Hnahthial District mipui zawngte duhsakna chibai pui hian ka buk chiu ni tana nunna hlante chunga zana chibai le choi moina chibai kan buka thinlu takin wone kan ngai sang ani ko chok angreng takin mi lo khan DC office kan han buat saya amaro sini kum December ni khata tang khan DC office ra langtang e wine kan omname electric van Hnahthial hi kan an lo tan te hi ti lawmawm tak ani lunglei lampan boi ngai to lovin DC office atangin in aligned permit kan ti ILP kan be sok thei ta te in Hnahthial district mipui ten kan mamo mai certificate sang te po boi ne hian kan DC office tangin kan be sok ve thei ta a in heng ba ka hian DC office atang hian tun theng hian tribal certificate hi kum sa mi sanghale zalile somkole pokwa issue to in residential certificate po hi zanga somkole pangala kan lo issue to a income certificate zaria le somwale panga tax exemption certificate somni pakat in religious certificate hi somni le panhi le dependency certificate pasari te pek chhot to ani chuan October ni sawle pakhat nikum atangin other enrollment kalpui tan ani ve ta a mipui te mamo sang biometric enrollment tharte in demographic correction tele biometric updation anti maya sanghale zaruk le somthum le pasari z kalpui to ani tin heng bak hian adar lama chaktaka malak na baka National Voters Day anti mai January ni somni le panga umin atangin epic zasari le somli le panga lai siam hanto ani tin heng baka hian DMNR branch kaltangin SDRF atangin khuarel chiatna duar chungwa zale somli le pakhat ne na tanpuina seng noi som panga sing sari le sanga pek chwa ani to ani Hnahthial District Police suan na sataka mala in tuna hian an thadem ngai da le an phalak na zara kum sang ti somni le pakhat chung hian law and order harsat na report aum lo hi alawm hle ani police te thorim na ani ba ka mipui ten dan kan som chat le mipui ten dan kan som chat awang te kan dana felfai taka nun phung kan kalpui ani ti hei hian a hril fia chiang hle a kalom tak zet ani Hnahthial District Police te tho that na zara thakal ta mai zulai thatok theng khanin tuna hian rui hloman kan han ti mai metham vitamin kan ti hi keziriat le gram sani le pariat te heroin number 4 ti te engamosa man ani to a alut zawng han chut po hian noi zale somre le padi sing sari sang rukzet angpu kan man to ani hingsai khwa hi free movement regime kan timaya FMR atana puan ani mual le drum mual le peng kan ti zau dona mali khimi hingsai VC10 police check post atan ram thari mai min pe kan lom maya ani na tu taka wini hian kalpui turin sak takin malak me ani tin heng ba ka hian ralan tlang e kan pialok tlang khianin Hnahthial SP office tu roman na tu na hian siam ani bokani ti hi kan talang do ni chuan health and family welfare department chuanin January ni somthum sang ni le somhi le pakhat kumina tang khan COVID vaccination drive ursun takin soitong khan kan han kalpui me ka tu na hian Hnahthial District ang hi kan han lakhang dewa kan reported thakop moya 91% lion kan district a hian vaccine kan la to anga chut thei ani aro pui hle ani Mizoram a hian H&TE district ami kan ni phalo na wini hian H&TE district ni tem taila
thì kan soi du ani eng ba ka hian COVID-19 tam lo en kol nan hian akwa ventilator ani kan dong to a in JSSK scheme kal pui mek ani boka in health and wellness center pathum Hnahthial not ka te chaltanga thiltanga te leitana leite a te on thar ani bok ani ti kan soi du ani in heng ba ka hian CMO office he Hnahthial kan health complex a khianin saturin ma kan la mek ani ti kan tar lam du ani in heng ba ka hian health and wellness kan han ti center hi Hnahthial ko pon un then kata tu ne kan han kal pui so me ka gar zawa te tin he ta mo lian puya te in mun dang danga tin hian kan kal pui tan me ka ni ti ka soi ani Hnahthial ICDS project noi hian ko som ni le panga agan wadi center zale som le panga om me ka tu ne hian phalak so me ka ni a so khan lai pui scheme chang chang kal pui me tu ne hian ni a CDPO office kan an ti mai I&TE building le staff quarter pakat veve sakni in tu na hian lo fel to ani nge ani in hen pa ka hian thing chiak hi sing hale sang ko zet tu na hian siam ani ta ani then public works department po in Hnahthial district chunga hian in kalpo na atan phala na sak takin kalpui ve me ka PMG's way scheme wa hian ko sang sanga kong enge moza tu na siam ani ta a ko khi atanga chongtui kong in ko chongtui in kar kong kilometer som pasari 0.81 athui hi tu na hian zo thokat ani ta a tin thing sai atanga bol pui h road kong hi kilometer nga le claim ani a tin cherlun harchi road hi kilometer sari z ani boka tin pangzol atanga lumoy kong hi kilometer sari z ani boka eng hi tu na hian siam me kani a athen chu zo mai thei tura be sei ani me kani heng ba ka hian na ba suma tang hianin Hnahthial atanga haulong kong phase 2 hi tui tham kop moya tu na hian siam ani to boka tin heng ba ka hian non-lapsable Central Pool of Resources kan timaya NLCPR daltangin Hnahthial atanga haulong phase 1 hi March kumin khan tho zo to ani nge a tin ani DP mangin thingsai atanga tiau ro an tikera kilometer som panga set hi siam le mek ani bok ani in heng ba ka hian public health engineering department kan anti Watson Division Hnahthial chuanin district chunga mipui te tui thiang lim pek so ani theina turin ma an theiang angin an la mek boka Hnahthial district a hian ZZM funding kalthangin sang ni somni atanga somni le pakat chung khan khwa som le palia na zo to ani a khodi na tho le mek ani bokani ani tin heng ba ka hianin CDP scheme noi hian pai meter somni chi hi sem chu ani atin heng ba ka hian man ro si sang thang te pek chu ani tin vai bim chi thami te insecticides te pesticides kan ti tele rodenticide tenge mosa te hi kan district a hian an pe chok mek bok ani tin district horticulture department Hnahthial chuanin mission for development of horticulture nuaya theile thai si nan nasa takin ma an la ve a chung zinga chon dragon fruit kan han ti te zo chili kan ti te papaya kan han ti te le banana kan ti te orange te tomato te hlangkaitu te le assam lemon ching turin beneficiaries than chuat te chu kong chi sang sangin chan puina tuna hian a boi pui mek ani thlai thei chin ba ka hian food processing lama pickle siam te ser tui sonat atana beneficiaries ten bulan tran theina turatan cheng noi khat tenan tran pui thina tin heng ba ka hianin thlai le thei ching tu te beneficiaries som ten water tanki ani theina turatana malak puina ni ani pokani
School of Agriculture Science kan ti maya Hnahthial Integrated Training Center IDC 2 years certificate course so diploma course clear to angin upgrade ani to an infrastructure ti changchun nan hian when hian SAS complex te practical demonstration plot le high tech greenhouse te tuna hian siamin malak so mekani tin kisan vigant kendra KVK kan ti mai Hnahthial kaltlangin kuna thoktu te mamo sang te scientific training kan nei ang chi te kha tuna hen kalpui thin ani a chung jinga chuan on farm trial anti te frontline demonstration tele vocational training discipline te agronomy te animal science te home science te horticulture kan ti te in home science soil science kan tiang te po hi win hian kalpui ani hi Mizoram punna ka hian vak lo mai thei ani tin heng ba ka hian RKVY noi hian skill development training on organic grower kalpui tuna hian ani ta ICAR project attracting and retaining youth in agriculture anti mai noya thalai ten ma ni khuwa nge ya ejana ngel nget zo ka ni thinan enterprise paruka thalai zathum le pasari lai training pe ani to ni training pe ba ka hian in scheme sang sang kalpui me ka ni achung de chu Indian Council of Agricultural Research sponsor project panhi chung te chu nutrient sensitive agricultural resources le innovation te in knowledge system and homestead agricultural management in tribal area kan hanti te in swastha action plan te national initiative on climate resilient agriculture project te when the hian anni KVK Hnahthial chuan Journal Award Zone 3 for Best NICRA Implementing KVK 2020 adongani ti hi kantar lamdu ani awan lawmawm heng ba ka hian UDNP Hnahthial District nen in Thusawi Model Village Council Area South T Hnahthial atangin toi thei clear han atangin vermicompost siam demonstration kalpui mek ani boka kuna tokte ne na soil test ni nuin soil health card pe chotin ani to bok ani H&FW department Hnahthial chuan in kong sanga mala mekin vok chi tha kan anti mai yakshar le bong chi tha Holstein tele jersey te mangin vok le bong ka rai theina artificial insemination te po kalpuya he gatang hian vok le bong engmo sat an lo piang to bokani tin ke lian thachi kan ti maya Bengal le Assam atanga la chuakin beneficiaries te tuna hian pek to ani SDP kaltangin vok thapun na tur le tal tur chi engmo sat beneficiary te pek chuani to boka chung ko engmo sat ne na R layer le boiler te pek ani to boka rante antisel theina tura tana kong sanga ven himna tura tan vaccine hi kalpui thin ani bok ani Sericulture Department Hnahthial chu district sericulture officer nein district agriculture officer hlangkaitu naya ani ta Hnahthial North 1 Village Council huam chum R Lalthangliana district agriculture office tur chu tuna hian ro hmanna kalpui mekani tin Sericulture Department Hnahthial chuan mai mo pangang chi kan anti mai sian na hun than in Hnahthial district chau ni lovin lunglei district po achom mekani ti ka soidua tin thing thei mu mulberry kan ti te muga kan ti nau thak pangang kan ti te erisil uam khoi chung ko engmo sat Hnahthial hian oma kumsang ni somni le pakhat chung khan COVID-19 pandemic kara mulberry kokun kg sanghale janhi tharin
cheng nuai thum le sing ruk manvel a voi ne hen chut chu ani kum sang ni som ni le pakhat chung hianin private farmer te vul tur pangang chi hi singli le sa singthum le sangli disease free laying siam chua ani to bok ani Land Resources and Soil Conservation Department kan anti hian kum kal ta chung khan rubber roller machine le manrot chikim beneficiaries engmo sa te na subsidized ratein a pe chuak to eng ba ka hian polypipe roll te po engmo zat an pe chuak bok ani Food Civil Supply and Consumer Affairs Department kal tlangin COVID-19 pandemic kara ration bu fai khai lak lovin win ne hian engmo sa a kalpui chau ani ta a PMG KAY noya atlonin win ni theng hian bu fai sim thei ani ta a May tha tanga November tha nikum khan COVID-19 special allotment impulse anti maya dal te chana te AY le PHH beneficiaries tenena kezi khat den pek chu ani bok ani teng ba ka hian AY beneficiaries tenena thatin chini kezi khat sem tel bok anni then for ration bu fai khai lak tu atan hian invenan hian thei to chain sarkar in mala sarvan lai phaya monsoon stock na hun tuna hian da anita heng ba ka hian NPSC scheme noya primary le UPS no pangtele WB NP scheme noya angdan wadi no pangte bu fai pek chua make ani bok ani Urban Development and Poverty Alleviation Department Hnahthial kaltlang hian khochu mun sanga step kan ti te pavilion kan ti te in chuba ka retaining wall te side drain te engemaw sa tuna hian siam ani finally thiang lim na thupui ani in bollo paina le song bol na konga tran la in sangrama solid waste management center siam na tuna hian thomek ani ta ani center siam nan hian chengnuai somru lai sanction kan hu ani central scheme anti maya triat la housing for all urban waya hian beneficiaries zasari somale puwazinga zaruple somre le pariat ne na for installment cheng singrup theu pe to ni in apum pui hian cheng nuai zali le som le pan hi singriat zet pek chu ani to bok ani tin heng ba ka hianin housing for all nuai hian credited link subsidy scheme kan ti mai mi loan hi mi engemaw sat ne na hian tu na hian pek chu to ani tin district urban development office sang tur po tu na hian pomfel ani to relo te hi tran thei be sei mek ani Hnahthial District DRDA office su April ni khat kumin khan bultanin project director kai thoi nuaya officer le staff pasari in na an thok tran ta lawmawm tak ani DRDA nuai hian RD scheme poi mo tak tak kan thiat theu angin MGNRES G kalpui mek ani jokkat nei te hena hian ni somwa le pakwa in hlona pek to ni in cheng nuai zakwa somni le pathum singli sangsari zakwa lai don to ani block development officer BDO Hnahthial RD block kaltlang hian scheme sang kalpui sidang sang kha kan ni meka tin pradhan mantri awas yojana kan ti gramin PMAYJ G kan ti kaltangin chena in tu nei lo te mi somthum le pariat te ne na cheng nuai khale singthum theu ro mana siam sakin semek ani boka tin Mizoram State Rural Livelihood Mission anti mai te ne kaltlang hian self help group zanile songkwa din ani tin self help group zanile paliten he na hian revolving fund pe chwa ani to nge tin village organization kan ti somhile paruk te din feltoni som pakote he na startup course ke chwakin mala
ani in self help group te ezona bultan nan hian community investment fund kan ti mai hi pek chhuato ani bokani ti kan ta lang do ni veterinary department Hnahthial KVK Hnahthial ten in thunzom na nei in SHGte skill development training chi sang te voini hian an kalpui hei thil sin sia tlak takani ti kan ta lang le do ni chuan district resource office economic and statistic department Hnahthial honthar tuna hian ani to a alomo khop maya ki po kal to ni min be se maro chu karem chang talo ani an chunga lom thu kan soye tin life bird kan ti mai hi somsari le parup le de thi ina chu somli le pani register tuna hian kan hon no tang he kan nei man ani hemi ba ka hian delayed registration anti maya pasari issue to ani a certificate reissue le ngai issue that le ngai sang te po tuna hian ti thei ani ta a tin hei pa ka hian rainfall data te collect ti mai la hlangkaitu ani tabok ani hi thil sin sia tlak tak ani ome COVID-19 sipui leng awang hian school te khari ni ma sela zirna lama maso na theina nas tekin tan lak ani a tuna hian na bird nuaya school building panga sak that na kalpui mek ani a Hnahthial district chunga sarkarin kol middle school zawngte a hindi teacher da thar ani vekta a government high school pathum te vocational education zirna hon thar ani taboka smakra siksa Hnahthial district nuaya government higher secondary school Hnahthial science stream ba ka hian hetun naya commerce stream honbel ta ani hi lawmawm tak ani government elementary school no pangta zirlai bu textbook athona samcho ba ka school uniform grante school composite grante library grante ba ka no pangrol ban lote en kolna le chomdo la thang te kalpui mek ani boka COVID-19 sukui kara hian midday meal no pang chun cho kan ti hi semze ani pokani ti kan talang do ni government Hnahthial college point ma son zelin zirlai enrollment po academic kumhasa ai khan zirlai somli lain kan pungtai ti lawmawm tak ani college ti changchun nan ma chi sang la kani a state flagship program kan anti mai a CDP kaltlangin college cafeteria building sak ani a tin rusa nuaya hian academic building te library te le recreation hall kan ti te tin hengba ka hian renovation and extension of administrative building lam a te malak na thar kan nei nuala lawmawm tak ani tin college hian archive po tuna hian kan nei ve ta ani archive yom je chu thil lui kan da na turam chi kha ani zirlai te maso na ta na activities sang kalpui te jinga hian second Asia Pacific Youth Symposium chu Asian Development Bank le Youth for Asia tenen in thunzomin kalpui mek ani a KVK Hnahthial le Hnahthial District Hospital tenen MOU sign in tang tak training kan ti te tin mushroom kan tia pakhoi mushroom cultivation kan hanti training te bosai ani a Hnahthial District Hospital nen tangkopin medical center te din alo ni le a free clinic hoi hot ani boka tin ro puili ani ti thupui mangin national level seminar hoi hot ani to bok ani ei ba ka hian kan soile tu lok chu hei covid sipui leng kan anti a second wave I temin azo don to mai thea amara su tu man kan soi thelawa a third wave local tur hi no pangaron khoi na don en ti hi an sia ta poi ma chu wang zon he kan Hnahthial district a hian thil lawmawm tak chuni jana kan doctor te nen kan han ti liam loma chuta kan nei thar tur chu no pang ICU ti zawng khan soi ta mai la dik ome no pang kan da na tur hi khumenga mo sa kan da thei don ta alo khop maya in heng ba ka hian kong sangin DCACC turang te po ro hmanna tuna hen kan kalpui ani henga hian a big takin
thalai no pang kum la no pang zawngte an him thela tura tan kan district task force te le kan local task force te pun ngai tu na kan sen apoi mo le do na ni tikha kan in cha do ni e voi ne hian ni lawm tak kan hmang ani kan ram le district pi bil tana mason na te changkana kong zo turin in hlan thar le la ti hi ka in cha duwa in rail bol la tha fel fai le lang tlang tel lo chuan ange ni ro man na tha le kalpum tha an duam thil mai la mipui mipirin azar azo tak tak thelo ni ti hi ka soi duwa chu bang chuan hlem hlet na kan ti te ei ru na te hi ang ti kong ma hian ngai sam chi ani ngai don lo ti ka soi duwa kan in rail bol na khol pui ber ti chaka toy thar turin thei to suatlang turin kan in cha duwa nakin hundom takle ha me ni besin na ne na covid sipui akiam huna te poa thei to chua chun som tur te poin kan in bo sai angai do na tin covid sipui hian min kiam san nulama kan dan zel tura te po hian ram mipui te kan district mipui te po hian ngai to na kan man lok hi awan pui mo do nem ti in kan in cha du ani to bera chuan voinia local khom zawng te chunga lawm tu hinlung takin ka soidon le duwa kan ram ro pui takle in pum khatna pum hala chom nung se turin mipui te hian ril ru tharin siam leila tin kan in cha du ani kalome kan khalian zawng tak chunga lawm thu kan soya khoi min lo la din saksela loman semna kan nei don ani ka sela Havildar Hnahthial kan lome parade second commander nei vanal tlonga khoin local vesela thilpek an don zo khan ni puiten ring takin kut kan ben chun zom don nia parade second commander nei vanal tlonga kan lome voini a hian Hnahthial District timing thatu te infiam na lama Hnahthial District timing thatu Mizoram khovel Hnahthial pho chuak tu te mi pali choi moi tur kan nei kan ti to a Independence Day voini a hian an mel te kan mu theya kan lom tak zet ani voini a choi moi na thilpek kan hlan ma sak ber tur hi je lalpek lua ani a khowai khwalian ma hian local sela ani hi kan thethewa soi thui angai lowa India rama Mizoram min pho chuak tu Hnahthial District min ti ming thatu kan nei poimo berte jing ami ani je lalpek lua kan lome adot le chuan Isaac vanmal soma ani poi hela hi local hal sela footballer ania ani po hi Mizoram khovel Hnahthial min pho chuak tu ma chok eng tak nei mek tu ani Isaac vanmal soma kan lome adot le hian hokia Mizoram min timing thatu ni mai ba ka India ram zau jok le khovela Hnahthial District min pho chuak tu lalrin diki ania ani hi voini hian Bengaluru a omeka Tokyo Asian Cup khel turin in buat sai meka tu na hian anu piro siamin thilpek alo lak sak don alo don sak don ani diki ayo thilpek tu anu chunga lom thu kan soye topira chuan F Mizoram chana cherhun ani hi boxing khovela Hnahthial District timing thatu Mizoram khovel tuipui ral thenga ma chop eng tak nei ania voinia hian hun thatak aron mang theya ron tel theya kan lom tak zetani F Mizoram chana kan lom ne ole tu na hian mipuite kan zawain kan dinganga namhla kan play le anga chumi hnuwa chuan kan parade commander in hun alale don yemi puite kan thut muna tangin i loading angu
Hello. Khati zong khawai India helaya India ram zalenna champha voi somsari le pangana kan man theite chu ani a voi India ole kalkhawmte tan refreshment tuina ta kan ron sem dona kan zawain kan chamtheu donia长相。